Talflava ai usimal whaafonga o le whaopoponga o le au onanga. Alo Samoa Entertainment TV mai pia mana Atamua. Toelua so tapu ni le saini ngā lima o lo whata milo nei lunga so ta inga televave. Ile aso fito Novema lu o lua lima ile asfraili nei. O le saini ngā lima po le petition. E langolango ai le tālo sanga o amata mea ai. Le fionga anai afa anai New Zealand tālo sanga se to umanga i whaingofi ai. O na ulufale tangata tumotu Pacifica siasi New Zealand. Na ilo le tau sanga se visa siasi. O le talo sanga po le petition le o ta amilo ne yeo o mai ile taimi o tātou tala. O tolu sifulu wafe fitu se la wiva su tolu saini wa yai. O le talo sanga ia tutusa le whaingo tangata tumotu e yai fiti, Samoa, Solomona, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e pei o le whainga o ise tunuu. E silia i leono sifulu o la langi o lo angava ai visa siasi New Zealand. O lo mana tua i le talo sanga le nei, le vala lata o tumotu Pacifica ma New Zealand i taimi o taua. E pei o nanga solo atua i le vai tau le a feiva se lau whaas fulu. Ma feso son ia iati na e New Zealand. Ai o ane le taimi o le osfa inga al malo New Zealand le a feiva se lau fitu sifulu le dawn raids e tangata overstayers ma le Pacifica. Sa tau la ilaval sa ili ngā New Zealand i tangata tumotu le Pacifica. Ai mawana i suenga e tola iti tangata Pacifica ai sapa ia ile mamafa o whaasalanga. Mai o se tū whaailonga lanu i tangata tumotu ua te tawai o na whaamuta. Wa fuai le talo sanga le nei ina ia maua tangata Pacifica whaamonianga e pei o le mau o le visa siasi le teime tūlau ele ai i New Zealand. Pei tai, na whaaftai al pālemia la auli al mali e tuapola te vau le amata mea ua iei nei a le fionga anai a whaanai. Ai o le atoa i o lea talo sanga, wa batu iai ma le langolango le malo i le vānano fua i o malo i lua. Whauau pele talo sanga o no lewa amata, tūlanga o le tatu petition. I tūlanga o le ai ata tau e mawhai ai o tau le inei New Zealand, talo sanga mtau whapenei. A le tūlai o au o le taitai o le malo ma le whainga malo. O te tapena fo i le talo sanga lo i e ui mai le malo, e whaatino le tatu mtau. Mai o te tau tino atu, o le awala sa o le na, e te tau na tātou wia. Pa whetai o lewa amata mea o tau uma o lo langolango ina le wha moe moe. A le malo si anga o le tāu sanga le nei, o le wā, wha wā o malo. E tala noa whaatasi au ma le maale mia o New Zealand, ma le malo o New Zealand, i tū langa wha le malo. O le malo i le malo, ia matūlanga e whai ai le tonu wha wā o malo, lango mta upu nei. E lalo o aia inga o tula fono, o aia inga o feo inga i le tūlanga o immigration, me se fo le foreign affairs, tūlanga i le vāwha a vāo malo, o lo iei tūla fono e puipu iei le malo New Zealand, e foi tūla fono e puipu iei le malo Samoa. O lo ta pena le tātou whea ngainga ma New Zealand e toi whafou, na e tasi le nei mau o lewa o tu ue tutonu, e ta pena mai. E a vele tātou tālu sanga lo ia malo Samoa le malo New Zealand. A malo si el tūlanga leu tālu sanga ina le fionga e anae malana foi whala tonga. O mea le lei umalava, e lei se tua oi o mea le lei. E te tauna tātou lo le malo si anga e mawhai o nou tō mauaina. Pe aui mai le tūlanga o le tātou whainga malo, ma le tala noanga malo i le malo. Ia o manatuai e vatur wha malo si au, pa ia malama malu, Le fionga le palmia sunga la auli al mali toes fatal noanga lungo le tio Samoa mai New Zealand. Inisi o tala, o le whaafesui ia ilau ele o Samoa na lua, pei o le whanua o Samoa i tāfuna i tutuila, ma le whanua o Amerika Samoa i taumesina i upolu. Leisi fua ali o le fono ale atua Samoa. Peita ai o le whaatino ai o le official Consular o Samoa i le whanua o Samoa i tāfuna, o lo whaelonga fesili il taimi nei. Ai o sao noa le fionga le pālemia la uli le mali tōpula te iwao i se whaatala noanga, ma le polkalame le tatala le ta ui mai tutuila Amerika Samoa. O angi ai wan tatau na whai se whaatatau i se taatianga mautu o le ofisa o Samoa i tutuila. Fua i se whaamtalanga wao te tele mai le Consular o Samoa i le motu i se sae, e au fiai vai ngai ui ngō fie e tangata Samoa mlangatu o se apitanga mō tātou tangata whainga ruenga whaavaitai mi tutuila au ati na e tala noa le ato Samoa mō le manuia o Samoa na lua. O whamoe moe, o te taunu loa i Samoa,
Ea ona whailo ia lo le malisunga le li Consular o to whai atu sa mau. Fata kaio. Ina ia mai ia tulanga na o whai atu i e te pena. Po la le sila sanga ta ua. Mai wa lava le taimi sa tato wo ai e fata i tai le ofisa ina. Wa ta tauna wha mautu mea O na lava tato te rent. Mai whai tulanga le o mautonu se mea e taunu ua tu iai tu mua mapule. Mai o te telefonu ua maea na foa i mai e le malo Amerika Samoa le whanua nai i tafuna. O se tūlanga le lei wa tauna wha mautu le leile ofisa. O te tau foi na whaise me whai mato aingo le atunu ul malanga atu. Tau foi na wha ngai oi nisio ati na e tala whengai. E tua i eile pa ia malama malu o Samoa i e watu e whainga luenga i nal stakis. Mai e fua me i le whautuanga a le ri Consular. O te talitonu ua lava le taimi o tuisa mau i nā. Na te ilo ai le mea e te tau o na whai. Mai muri tai, le whainga malo i lana, whautuanga e a mai mo le malo. Awa matou ta pena. A whai e sila nei le tele o whawhita uli, ma mea lo tutupu mai nei tangata i e watu whainga luenga. A whai fo sila le taimi nei le mautu o se mea nga i ele atunuu, pe asa ili le ofisa o le li Consular. E te lea le tūlanga le mautu ma le tūlanga se tūlanga te tauai ona whaatino i se no whaanga tū ma oti le lei. Ana wai le whanua, ma e fua mea i le tāpenanga a le fionga le li Consular o le mea e tāpena e siri na le lei. E reto e tau fia e reto tauna siria no whainga le nei. Ua wha mautu le ofisa, wha mautu ma mea te tau na tua ati le atunu. Ia, ma se no whaanga e taua, o se no whaanga e malu atu iai ia, ma se no whaanga e tau atu iai le pa ia malma malu. O Samoa fo i nei a tu mua mapule ia mainga. A wale wa whawhenga iei matutuila ma manua. Inisio tala. Ele o whaamalia ina le pūlenga o le tanga luenga o leo le taatianga o le tula whona mo leo. E maua mai ala tau suenga o lo o iei ele meni o fuala au whaasaina. Po le positive drug test i suenga o fuala au whaasa. E pe o nā tangia le molo au atuai o le taunuunga o le drug test le na whaasolo a tai leo le mtanga luenga. Ma moli mawina mai tu tonu le test positive o se vaenga o tai leo o lo o tātou tau fia swafa. Ai le saunanga le fionga le komsina mo le teimi nei. O le mtanga luenga o leo ma whale pui a whamsanga le atau Samuelu. O tati ai nei, le whainga whaavae whaiai, e le whale so e whaasaintisi a Samoa le Sross, le drug testa leo e whea wai. Pe ta ele o iei situ la fono e ta ua o le Police Service Act ma le Police Regulation e whaatontunua iami o ta waloa. E ta tau o na manino ai se ta iala. I le la sanga e o iei se leo fau. Ma leo o lo whainga luenga, whaatatau. I se ai inga mautinoa, ai o se whaasalanga e whaia iai, pe a au mai le drug test e positive. Sauno awham sanga e te tau na manino se ta iala, mo le au whainga luenga, po o leo whaato auru whale. Ma se tuunga, po o se whaatatau e au o na whaia iai la tau, e test positive, o le mele na e te tau na manino. Nailo na o ai inga ma whaatonunga, po policy ma directives a komisina. E siliato na malosi pe ai se whainga whaaltu la whono. E whaatu la whono inai, se whaasalanga mo leo e maua mai ala tu test e positive pe olo o mawai ele menu whala au whaasa. O Atamua nalo Samoa Entertainment TV, mai Samoa, whaapoponga le temi level nei le a soa tai au.